Nina benkashaka ngamenza yaphuza umlaza ngameva nina bendlondlo enobaba ekhanda igama upastor weningi noma kupastor wezwe sithi ke asihambe futhi ke la sinqamule nje amazwe sibuyele la kusifundazwe eMpumalanga the place of the rising sun ilaphuma ke khona ilanga ilaphuma khona ke izazi zaseMpumalanga futhi nami ngomunye ke wezazi maybe I don't know kodwa ke esikhona ngabo namhlanje ukuhambela abalaphi bendabuko nje kenjwayelo sithi ke sihambele la umunye wabalaphi bendabuko osemkantshubovu kulomkhakha wezokwelapha uyisango empeleni uyozoyichaza ukuthi isangoma noma ngumthandazo noma uyinyanga nje ukumuphi umkhakha kahle hle noma ke i-title yakhe abangambiza ngayo yona yipi futhi kunjani akuphilekile bhuti so namhlanje abantu abazi ukuthi uyinyanga ungumthandazi uyini kahle hle nginyanga phinde ngibe ngumthandazi okay unobizo lokubunyanga nobizo lokuthandaza kunjalo ayike njengamanje kunabantu abaningi ufuna sibeke la udaba lwabo kunabantu abathwasile omunye ngeze kuthwase kungafanele athwase maybe omunye mhlawumbe uthwase bekufanele athwase kodwa manje wathi mayiphuma akusebenzeki ngandlela uthi uvaliwe noma ke uvaliwe noma usola ukuthi uvaliwe ngenxa yokuthi izinto zakhe asihambi kahle usho ukuthi akusebenzeki nje yabo abantu abanjalo uke wabhekana nabo yini bakhona abantu abafika kuwe bathi mina ngathi nginalisimo lesi baningi kakhulu lengibhangale nabo nabo buya khona kwethwasene uthole ukuthi lo muntu uyisekuthwasene kanti bengamele kusayini ayekuthwasene uthole ukuthi lelithonga lakhe lamngena alimkhombi ukuthi akethwase limkhomba lo muntu ukuthi akahamba athole emagobongo ashaye emagobongo kuphela hayi lokwethwasene okukhona ukuthi ube nesimo sedlozi kodwa manje ethola ukuthi sifuna nje ukuthi udle nje amagobongo ube kuphela lo muntu lamngena uthola ukuthi lo muntu lamngena washona lo muntu akawadla amagobongo kuphela nje usiyana sofuna amagobongo yini kuphela masathola amagobongo kuye seyishayile hayi ukuthi uyothwasa yiko sigcina sekuyaphambana naye lo muntu manje so uyathwasenile sibamthwasisa masabuye lapha senkinga lo muntu la ufuna amagobongo yini akhe yena ke so uhlehle so semuva ngoba wawathola amagobongo into ayifuna hayi ukuthi uqhubeke uthwasa lo kuthwasa you did it at your own risk senkinga yakho so you are on your own njengamanje so ngale nje ukuthi abantu bathwasa mhlawumbe kungafanele kufanele nje adla amagobongo kuphela mhlawumbe yini enye ngeze ukuthi umuntu mhlawumbe kube nzima ukuthi uma sephuma lapha nephehlweni esekhishiwe asebenze umuntu bonakala umsebenzi phela lokunye kuthola kuselithonga ilakhe lembande leyifunako alithole so uyaphuma lekwethwaseni alikayithole embandeni yalo seyinkinga so ubuya so uyahlala akasasebenzi akatholakali lembande iniyalo kuthi bese liyaphakama seliyajabula ke seliyabuya seliyangikhomba lamaphusheni ngoba usho ukuthi naye lemaphusheni kumnyama sekuvalekile makumnyama ke lamaphusheni ke kulikhulu ukuthi angavuleka yini asebenze yeah so sekunjalo ubhedile kumnyama khwishi udle amagobongo waqhubeka wathwasa kanti befuna nje amagobongo kuphelele noma ke yethongo lakhe kunesimo esithile mhlophe khona la ithongo lisingalungisekile kahle kodwa uthwasile akusebenzeki vele nangu sefikile ke on your doorstep is there anything angakwazi uyenza bese simo siyalunga sesincenga lelithonga lakhe ke manje ke sesiyaxolisa inlakulo ngoba yena sohamba ekwethwaseni sesincenga kuye ke manje lelithonga ke lakhe ke sesincenga lona siyalincenga indona ukuthi alibuye inikuye manje sizokwazi kumnikeza lamagobongo indla wafunako ukuthi ahamba awadle ngamanye amazwi lo muntu lo kufuna nimshwelezele kuledlozi lakhe manje ukuthi nangu lo sibanibani usengene la ephehlweni wadla amagobongo wendlulela wangisheya sinamshwelezele emva kokuthi nimshwelezele niphinde nimnikeze lamagobongo ukuthi awadle kabusha agcine ngawo impela so uyema ke lapho ke ngilapha la sizawubona khona ke umehluko sabuya ke lo muntu lamngena emzimbeni wakhe ke sakhuluma inaye then what about lo othola ukuthi ke yena mhlawumbe wavalwa ke mhlawumbe uyile basi bemvala nje wathola umflo nomona omdlela mona amvala bafaka ingidi lapha ya
kunjalo kubhlungu kona kuyenzeka kakhulu baningi kwenzeka inkubo uthole ukuthi lo muntu sonamandla yena lamaningi kakhulu kunalona lasamdlayini umoya so uyamvala ke kuyinto inlembi kakhulu inleyo sezawuphakama njani ngele gama lakho manje uma lo muntu somvala ngoba lo muntu ufuna umvule ngendlela iniyakhona kahle ahamba asebenze khona igama lakho lizawuphakama phela wena njengotishela njengogobela wakhe ngoba ukuphakama kwalomfundo wakho kwalethwasa lakho uphakama wena kujabula wonke into ayenzayo enhle irepresenta wena njengomuntu osekumthwalisile impela uyakwazi kumlekelela kumuntu onjalo mhlawumbe ovaliwe bese umvula wena sesiyamlekelela ukhona ukhiye usikhiya sikhona uthi abantu abezibela ngokhiya avulela umuntu into zakhe ezivaliwe zivuleke aqhubeke nekusebenza umuntu then what about those people othola ukuthi ke bona uyile ephehlweni wafike wangalalela imiyalelo eyayifanele ayilandele lapha ephehlweni wayenqa lento kwaholela itheni ithongo lakhe mhlawumbe noma ithongo noma idlozi bese liyacunuka wakulamvala usephumile akusasebenze ngenxa ukuthi azange ahloniphe ogobela bakhe lapha azange ahloniphe ephehlweni azange ahloniphe lekhathi enza izinto lapha lapha esikhupheni so kuthiwani nakhona ilapho uma ithonga selicunuka ilaphaya sothi licunuka nje yini lenkinga sothi khola wasala inikhona la egezeni ekucaleni ngoba ngaphambi ukuthi ungene phela esikhupheni kufanele ukuthi ugezwe kucala lethonga yini lakho lihlobo libe lihleke wenzela ini wenzela ukuthi bakhanjwa lendlela lingaphazamiseki solokuhanjwe injalo ngoba lokuthi ungalaleli bogobela abakutshela kune inkinga inlelo seyichazayo esuke ikhona kusho ukuthi khona izinto ezingahambi kahle kuledlozi noma kulethongo lakho ezenza ukuthi ube nokudlobongela obuthize ube nokungalaleli kusho ngilethonga sothi lethonga akagezeki imanje lidala lokuthi wena ube izidlwangu udlwangu so inkinga manje la kwethwasweni so inkinga awusakhuzeki awusafune lutho ngunalithonga ilakho so onjalo wena dokotela uyakwazi ukuthi ubese umsiza ukuthi ngoba ithongo lakhe lingagezeka kahle imidlo zakhe lingagezeka kahle yazi ladala ukuthi abe nobudlobongela noma abe nenkani angafuni ukulalela nokuhlonipha ogobela bakhe agcina aphuma angasebenzi niyakwazi kumshwelezela niyakwazi kumkorobhela nimkorobhe lisuse lesimo lesi salidlozi niligeze libe sesimene esiright bese uyakwazi ukuthi umntana umuntu impilo iqhubeke siyamshwelezela sikhale edlozini lize livume solosixolisa inkulu lavuma ke sesiyaqhubeka sesiyaphambili ke sesenza lelifunako manje inlona sihamba ngendlela niyakhona ngeke azahluphe lapho ngoba sesimcelele edlozini sashweleza ngendlela ini iyakhona okay lo othi mina angifuni ukuthwasa ke ngiyezwa ukuthi bathi nginesimo sabantu abadala nginesimo sedlozi noma nginesimo sethongo esifuna ukuhamba esisebenze esimeni somzimba wami ngibhule ngishaya amathambo ekuthwethokoza mina kodwa ngifuni ukwenza lokho ikhona enye indlela yokwenza mhlawumbe hayi mina ngingalunga kube ngibe ngumthandazi nje mhlawumbe ngisebenze nje ngokweyiwasho noma nje ngibe inyanga ngingayogida ikhonto enjalo yokwazi ukuthi nisebenze ngesimo salidlozi noma lethongo lilemembethe efuna abe isangoma nina nikwazi ukuyiconvert ukuthi abe umthandazi noma nyanga njengayangi longene ephehlweni igide kuyeziwa inhloko lokuthi bese siyaguqula sibuyise ngalapha yini ekholweni lokuthi ubuye ube ngumthandazi ungasayile kuyogida ile sale ubuya vele ukuthi umthandazi vele siyosiza abantu usingumthandazi lesinye isikhathi uyabonakala ukuthi edlozi sinye isikhathi alisho ukuthi ihamba uthwase kuye usebenza sesikhathi kudinga ukuthi ube lesimo semsamo nje kwakho ini eceleni la uzokwazi ukuthi cha uzawuphahla inikhona wenze izinto zakho inikhona ubuchubeke inesimo insekusebenza kusho ukuthi lowo muntu loyo nimisela umsamo wakhe yazokwazi ukuthi khona ayo aphiza ledlozi lakhe kunjalo ngoba kusibonke akhulume nalidlozi lakhe kuphela kodwa ebe ngumthandazi kodwa akwazi ukuthi aye lapha afika akhulume nalo phinda ayibuyele nje aqhubeke ngumthandazi abe ngumthandazi okay nizwile ke balaleli noma uzwile embukeli ukuthi la uyechazeleke la ukhuluma ngendaba nje edlozi thwasa
kungafanele nokuthwasa mhlawumbe kanti idlozi lakho mhlawumbe aligezekile kahle nokuthwasa mhlawumbe ube nobudlobongela obuthile obenzakalayo noma kungahambi kahle izinto nokuvalwa mhlawumbe esimeni sokuthi wena kunabantu abakudlela umoya kodwa konke lokhu uthi udokotela cha bakhona okhiye bokuvula okuvaliwe bakhona futhi zikhona nezikorobho zokuthi ikorojo laba abangcolile noma amadlozi namathonga angcolile konke bese hamba ke kuyalunga esimeni sakho ngiyathemba ukuthi ke inkulumo yethu yanamhlanje inekusize kakhulu izokwazi ukuthi ilekelele from now going forward impilo yakho ikwazi ukuthi ke ibuye ke ihlale bisemgangathweni dokotela asibonga kakhulu ithuba sibonga ukuthi ke abantu bazokwazi beqhubeke bekuthole umuntu ozibise ukuthi abantu befuna ama solutions bekuthide ngibonga kakhulu babukeli nokuthi nichitha isikhathi senu nemadatha enu nibuke inkosi inibusise siyabonga kakhulu God bless you